i Jestera, sa vama MC Beta aka Taylor Hot Kerba. Današnja tema je buras. Da li je izgled bitan? Ne znam, fakat. Mislim, najvjerovatnije da jest. Pošto sam ja, brate, puno ružan, znaš, imam iskustva u tome, burazu, vaju. Evo, hajmo uzeti, na primjer, ženske, lijepe ženske, dobre ženske, ono, suđe su poželjni, imaju društva, izlaze, nađu frajera ko ništa. Evo, zamislite i oni muške bildere, brate, bildere, bogataše, i oni isto imaju društva. Nađu lako curupa, ko pičkin dim, brate moj. Evo mene, na primjer. Nisam lijep, nisam shodan, nemam para, brate. Nemam ni jebeni zub, ovdje vidiš. Krezav sam. Imam viška kilograma. Ružan sam, brate. Sad ćete svi reći, ono, što MC Beta ne poradiš na svom fizičkom izgledu? Zato što neću, brate, da budem u krugu šminkerica i šminkera i lažnih prijatelja i tako to. Rađe ću biti sam i gledat u jebeni plafon gore. Ili gledat u nebo kad kiša pada. Znate, fake prijatelji i fake društvo, ja nisam taj tip, znate. Ja sam ono više normalan momak. Imam koliko sebi zaradim. Trudim se da što manje potršim, da uštedim nešto, jebika. Znate kako to ide u životu. Šta sam još htio da kažem? Da li je izgled bitan? Pa, u današnjem svijetu kapitalizma, znači kapitalizma, jest, bitan je izgled. Da li su pare bitne u životu? Jesu. Sve je to, brate, bitno u životu. Da li je bitno, na primjer, ako si poznata YouTube ličnost, svi se uvlači u šupak i svi te znaju, joj, vidite se YouTube-a, brate moj, može li slika, naš, ono, promocija, free. Zna, svi ti YouTuberi su počeli bukvalno ko sitne ribe, brate. E sad, nekima Bog pomogni, pa uspiju u YouTube, znači kreni, nekima ne kreni. Ja do duše ne bacam što veliku nadu u YouTube. Jer život je surova realnost. Život je surova realnost. Evo ispadaš in cvike. Znači, život je surova realnost i jebena borba. Koliko mojih jarana je vikalo? Pasi, bukvalno jarana. Ne bi da rade ovo, ne bi da rade ono, ne bi da rade ono. Jebi ga, brate, moraš. Dobro se ovak te roditelji izdržavaju. Pa volite kurac, ne moraš da radiš. Evo ja, na primjer. Moram da radim, brate. Zašto? Krepaću od gladba. Evo, na primjer, upoznao sam jednog youtubera i njegovu ekipu. Znaš, on su misli sad debil, onu, degin, brate, vidi mi ruke od farbe, znači sam debil, degin, lučak, šta već. Dok ja nisam skužio kako se oni, ba, znači, to su ljudi koji se uvlači u šupak, uvlači se u šupak onima poznatim, ismijavaju one koji nemaju, koji ne izgledaju baš manekenski nastrojeni. Ja sam se udaljio od tog društva. Znate,
Nemojte biti povodljivi za tim. Znači, budite svoji od jepteba. Rekneš, ti maka mršu pičku maternu, ba nemojte tu, ba dignijem u zrak. Ja, šta me ba ismijavaš? No, tako reknete. Znači, paste. Hoćete vi se slikat sa youtuberom. Okej. Ali ne znate vi kakva je ta osoba u stvari. Ne znate kakvi su fanovi te osobe, nebitno s kim se druži. Zato ljudi, pa moj savjet, ba. Znači, morate skontat koji youtuber valja, koji ne valja i nemojte da utječe na vas toliko, ba. Daj. Znači, ovo nije hejt. Ovo je samo realno rečeno, znači. Evo, na primjer, da li možete naći kvalitetan kontent na YouTube? Ja nisam uspio naći kvalitetan kontent na YouTube. Zašto? Zato što su većina debili koji snimaju debilane. Bukvalno debilane. Znači, debilan sadržaj koji ja pogledam 30 sekundi i izađem. Evo, Amira sam gledao, Amir Hadžić. Gledao sam ga, brate moj. Na početku, ono, kad je tek počeo snimat, smiješan čovjek, ono, kontaš me. Gledao sam čak i Vanimija Kancera, 2017. Ono, bilo smiješno, simpatično je ga, naš, jest čovjek kancer, rak broj, jedan bio, sad ga zamijenio onaj drugi kancer. Ja, izvinjavam se. Koji sad debili konj da priča o njima, hajde nema veze. Uglavnom, kancerogeni sadržaj prisutan. Znači da to isto da li izgled bitan, da. Izgled je bitan, bitno je da pred kamerom osvijetliš se, izgleda što više seksi, snimaš video klipove. Znate? Već meljem jebenih 7 minuta i 30 sekundi. Ne znam ili ko išta skopču što ja meljem, do duše nisam nija skopču što ja meljem, ali eto, poenta ljudi, da li je fizički izgled bitan? Da, buraz, bitan je. Što MC Beta ne radi na fizičkom izgledu? Boli me kurac, buraz. Znači, ne sviđam se, jeb materu, kren se, nemoj me vređat, jebat ćete. Znači, tako to ide u životu. Mogu te prešut, možda onda ćete jebat, bukvalno. Jebat ćete. Jel, bio sam pičkica, šutio sam dosta, znam, prije par godina, dosta likova krene drkat, ja šutim, hajde. Neću pelaj, neću ovo, neću ono. Sad nemaš još WhatsApp, buraz. Mislim, 27 godina, nemoj me drkat, ba. Dignit ću te ba u zrak, ba jebote. Znači, nemojte. Ko ovo gleda, ba? Naprimer, Nunijeve glavonje i oni, ba, da ba napušte se ba kurca, ba. MC Beta je za vas, ba, izmislio, ba, život, ba. Nemojte vi žive veze, ba. Vi se niste patili u životu. Vi se patite dok nećete spavati, jel, do 6 ujutru do 10 uveče cijel dan prespavati i onda drkat se uveče po Discordu. Znači, da skratimo poentu. Kancerogeni sadržaji su prisutni. Kancerogeni youtuber su prisutni. Djeca to upijaju. Pasi. Kancerogeni ljudi su prisutni. Znači, ljudi dobro. I na Instagramu vidim, lickaju se ono. Dobro je ga, lickajte se, boli me kurac. Kontaž. Što vam kažem još? Ja, pa i komentare da lem si biti ružan, što ti komentaršiš, da, ba ružan sam i glavac sam i glup sam i boli me više ba kurac. Eto si bitin poenta ovog videa, brate. Čuvajte živce.
I da, izgled je bitan, ali zavisi da li ćete raditi na njemu nećete. Eto, toliko od mene. Ljubim vas u te vaše dlakave sise.